Ngelela ngenza ukuthi sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu. Ngenza ukuthi-ke ezakamuva-ke izindaba uKing Mosuzulu usexoshe uReverend Thulasizwe Buthelezi esikhundleni sokuba undunankulu kaZulu. Okwesibili, uShenge ekhonjwa indlela kulesi khundla. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe ufollow up ukuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel. Danko. Zulumhle ukuba ngizokwenza isimemezelo engisithunywe yizwi eliphezulu njengoba ngikhetha ukuba bengumkhulumeli wazo. Nalo izwi eliphezulu lingixotsha esikhundleni engangisinikeze inkosi esezakwaButhelezi uma ngosuthu. Wathi elandelayo uZuzifa Buthelezi wathi ngiqhubeke lapha ubaba wayo ayengikhombe khona. Ngakho-ke lo msebenzi engiwuthunywa yisilo umsebenzi wokuba ngimemezele kuZulu wonkana ukuthi umfundisi okade endunankulu kaZulu ucela ukumphumuza kulo msebenzi onzima kangaka ukuba ngidunankulu abese khetha inkosi uChiliza ukuba kube yiyona esizoba ngidunankulu kaZulu. Yena aqhubeke nomsebenzi kahulumeni njengoba ewuphethe.